Calls PD calls. So units. So I did so that's all. Ya malo Jim, iko whakalo whakungi kura la fiaf. Yo lea maka kulole kako presentation. E whaingo fia le whainga. A whape le kuai mai isi ele yo mai. E ma whaiang koe o mai la ko maka le lai via ma kilkilo ele calculating o kako mela yela ama. Ya ma kam fai foi go back si am fa whaingo fia le whaingo ko investments. Ya le la kuskusia ku ilunga le api le whaingo fia e le vale e mangingo I fo mo. Hi Karen, malo so. Malo Henry. Ya le la kam fai e kopia kwa ilunga le fasi api le whainga. Fa whaingo fia fo ya. Okay, PLC Ultima. Oi, malo Alex, malo Lupe. Ya le whakua mafuka mai se ka kou ya. Le lau koe whaalakua le whainga o kako packages. Mo ka kou ia ua already members o le PLC Ultima. Ia ngai usola ia le I avea ma member pe le sign up. Hem whaialanga e makamaka mai pia I le koe malamalama ko le whainga o packages ia. Ia ma ia e join I fualo e malamalama. Okay. Lau kango e whaali a kwa mene. Ia, kou sila mai I kako packs ia. E le o packages uma ia, ka kou ia le already sign up. O le kou ke sila fia le ia le maenga lea. Le la ave le light package le I whakaika ia le fiafingi o le kamana le o le light o longa kau I le euro e 110 o 110 euro le kau o le package le o longa kau la nga o longa winga la a whaapea e ke fia invest I le PLCU e ke koko ngia mua le 110 le o le package only a e whaakaua la, e maua e oele max load lea. O le 0.02 le ke sila kuai. O PLCU coins. O le value lea. O le value lea of PLCU coins. E mawhai o ngā ofi I kokongu o le package lea. E se lau se fulu euro. A whaapea e saulau investment. E moa kui lunga pe 0.03 o a 0.04 o longo winga la e ka kaunga e au kilo I sesi package I lunga ku o le 110 o nganga le paua lea o le max load vai le sau I freezing max load o longo winga e le mawhailanga e ku ua se kupe
isili aku ilunga ngai lole amount le nga kai al mafuanga nga life nga ia packages ia po le 275 euro ma le 550 euro le ma ai o le 0.02 le max le vai le max a kama le 0.05 ia ma le 0.1 okay maka mai pe ilunga nga ile ka po screen le lea la o le aka kovua e ai pe fia le mea wa le siringa isma mai o le me o le 0.02 PLCU o le PLCU o le PLC Ultima lea la inga invest ka ko lea la ka ko o le website lea o le website lea mfainga e kango e search inga lau computer ya po le telefongi e faunga ai sila mai o le value lea o le 1 PLCU le ai i le kupe Samoa ongo spulfa afe kolu spulfa ka ala lusu iwa sengi ia whakai kaila peanga wha peanga e whaakawangi au PLCU se 5 pe kolu ia te semu wha kele lola ia le ongo wha leo ia o le o se pe o se whaaka kanganga o le kama leo mo ka ko ia le kau fa ma sangi ai coins okay o ina le side le ka ko kilo me ile i ka ko me sa le points a kwa ia me ia va inga ia o lunga i o le ai le PLCU o lalo i le ai le kala Samoa le ala o le convert lo ka ko pe fia le ku pe Samoa e mafai o nga ofi ko kongu o le package le se lau se fulu euro pe a fa pe e ke fa ka winga ya okay 0.02 ya afe lua se lau mo kasi lua se fulu sengi o longa winga a fa pe ke sau malau se lengi e sili aku ilunga ile afe kala o longa winga la e ka kaunga e au kilo e se si package ilunga ku o le light minta ngai se lau se fulu euro pe ke kango e koe whaakau lea whakekinga lea o le ala e mai moa mai o le 0.02 o langa value lea i le kupe Samoa okay. 0.02 e afe lua se lau kasi mai kau mai o le value meio coins e alu ilunga alu ilalo e depend lava i le kaule ia i le fe whaakawainga a coins e lunga o le makeki ia ka ko te ka ia pe o le number lea o le afe lua se lau le la ka ko whaakai ka ia la take le afe lua se lau mo le 0.02 le la ka ko whaakai ka ia i le fiafi ngai ia le la o le ka ko koe fo i mai kua le i ka ko api a fa pe ia ngi fesili Famal mole aka ko ile fa mai le mute of le live pe fainga comments mai famal mole a po le la longa mai umai ka ko le o skenge le o tofi mai solo famal pe fainga comments mai po le la longa mai ka ko famal mole ke wa ka ikaya ke wa ku se se sika ikaya pia le se Soli, la longa mai la isi so. Ke le lopo a me le fa longo e ka le o Tafi. Malia ia o esi o sis. Tafi. Koe comment kasi mea Tafi po ngai okay mai anga ia.
Langa o tawhie e whainga ruenga i ka kou whalamai mototua ia wale tausia ina o e o longa singase ia malo lawa le kaukua ia i le whaingo fie fo i lau ngā ruenga o lo whaia ia o gele i lopo po waile la vāl ngai aso ngā o mafua ngā e le lo ngā mai lau leo ia po mo i fo iau mea ngai whai ngai kain malo iso penya mina avesi malo hens ya leo manga ya leo ko kele merga ko o makamaka ko live le via fingai ya si ko fa e mo kasi aku ya la au ya le amo ke malo rock tuli fa ko le live lo maka ya rock ya ma Diana Malo Paul Malo Marvin okay ia la koe whaau la ka ko ia manga ia merenga ko ngaka yang ei so ma lo ya ka ko le un sai ia la koe whaau ka ko ia mangkua la ole afelu se la ia ole light e la whakaika ia kula le light minta lenga ko kilo yang ngei a kaule iloa mai ia la kuskus ia famalia kwa le malo la kun ye pau o kile o le pengi wa ia ngi via ia ole light minta dia la kopia kwa le draft kamale okay ole 0 ole max ole 0.02 ole max la kamale 0.02 ole ala ka ko takinga e afe lua se la lengo fa ku ka ko mai ala le afe lua se la la nga ya lu ilunga le value ko ya lu ila lo isi kaimi ya ole se la se fulu euro le ila lo e ole kaule ole pack Wai ka kaunga wha akau e ka kaunga e wha akaua ko ngia le se lau se fulu euro. Whako ama whaila e nga maua e le max load lea. Ia, o le se lau se fulu euro ka ko umai wa umanga purchase ia ko packs. Ka luai o nga ko ke malamalama le o le PLC coin e whai a singa ke le o le vaenga e ma whainga ko whaia inga ia maua ka ko insa. Nea la walu i ka ko le kolu se lau luas fulu. Kolu se lau luas fulu ta la. Ya. Kolu se lau luas fulu ka la mangkua la o le max load lea. Ya le ka ke sila fia uma ka ulo le maxi o le me ngaka mai ai o longa winga la e le mawhai o nga e ku ua se kupe e sili aku ma le afe lua se lau i ko kongu o le package lea se lau se fulu euro a whaapea la e saulau investment a whaapea le weikari kongu weikari kongu pea soli e mo i a sole PLC lo manguia ia rap lo manguia ia skenge la le lo manguia iskama la le e whaapea lo ile aina invest lo la sa ulua afe a e saula mala ulua afe ka la e le ofi la ulua afe ka la i ko kongu o le package se lau
se fulu euro. O longa winga. E mawhainga e kango e koe whaakau le package lea. Whaakau whaalua. A wale saulanga max load. E awhi lua se lau. O longa winga nga e ofi e ai ko kongu lau lua awhi. Pe a e whaakau a whaalua le pack lea. Ia e moringei kaimi. Le la kako whakaika ia mai I le kako awhi lua se lau. Okay. Ai yang I fesili e mawhai anga e comments mai ai leo le kaimi ngai te I ka onsala I kiki se ka wha malamalama kwa alwa enga leo. Ia okay. O le kua kele la o new members ia wa umaku. Ngao mai malako ka I afe ka la. Okay. Afe ka la. 1,000 sa la. O le ngu mela la lea. Le la kako a maka mai ai. E kau ke a maka mai I le afe ka la. Kei fesili se si po feo so mai le afe lua se lau. O le afe lua se lau. O le value leo le PLC in Samoa sa la. Ngai le afe lua se lau. A e saula mala wafe ka la. O longo winga. Ia, okay. Sau lona iyo Rob malanga afe ka la. O whaiaku loia Rob. Okay, Rob. E kolu se lau lua se fulu. E te totongi ia. I le package a ia o longa winga la. E ko ese mai le kolu se lau lua se fulu. Mai I lau afe ka la lenga e su mai maravisunga. O le kolu se lau lua se fulu la. E kokoe mai ai lola ia o le vaenga e kokoe ai. E la whaala. Malo Leon. Okay. Afe ka la. Ko ese le kolu se lau lua se fulu o le package. Ko koe mai la ia o le ongo se lau valu se fulu. Ne, okay. Longa winga. Ongo se lau valu se fulu ka la. Ya, okay. Yang awa maua le ongo se lau valu se fulu I kokoe mai ai. O le ongo se lau valu se fulu la lea. O lea la, o le a kango lona ia Rob. E kuu I kokongo langa. Nea, e kango lona ia. Transfer le ongo se lau valu se fulu lea. I kokongo lau farm. Po le masingi lea le whaanga lue. E generate. E lau kupe maua o le masinga. Okay la. A whaapea la ave e Rob le ongo se lau valu spulu le kokong. O longa winga o lea ua whaile contract mua a Rob. I langa ongo se lau valu spulu. O le ongo se lau valu spulu la lea Rob. O langa 50% e maua e Rob. I le masinga 30 days. E whaakele la ia. I le se fulu lua masinga 12 months. O kongkala ke o au contract si e whai le ave I kokong. E ka I se fulu lua masinga. E last time. Ia, mangkuala oi. Ka ilo ai kako new members ai. Ka kou ia le I sign up. Penga e invest mua I sesi kampangi, po sesi site, po sesi vaenga. Ai whaka ngofi a waku ia oele 50% o lau kupi. Ia au ia kalunga u invest. O ke le iloa po fair sesi investment mua lau langi ngei nga au maya ia au le return lea I le masinga. 50% o lau kupe le ave kokong. Eke mawa I le masinga. Okay. O iungi la hei, okay, June wa whai le wa ave e Rob I kokongu langa ongo se lau valu spulu. Ho olo le masinga fau ia July. Okay, July. Fiki mai lo le return mua lea. So langa return mua lea Rob.
fiki mai loa le afa o le ongo se lau valu sefulu. Ia, le uka koiloanga umale kali. Ai whamangingo le leia kua mo ngai o kako wo ma inga ye mga o mia le ai mai le. Okay. Ongo se lau valu sefulu. Ia o le 50% ia o le afa ia e kangoa vai sa o le lua. Ia maua lola ia o kol se lau fa sefulu. Ia longo winga la o le kupe mua rape fiki. Kolu se lau fa sefulu tsala. O le kolu se lau fa sefulu lea. O lea o le a fiki mai e fa sefulu lua. 12 times. Ia, fa e le ia fa ngolongo mai le man mangingo lea e sefulu lua. O longo winga a fa pea le ua fiki le pay out mo mua ia iu lai o le kausanga ngai masinga fo. Koe leo isi masinga iu lai au kuso se tema o kitopa novema fa alwalu ia. Longo winga o iu lai fo i o le kausanga fo. E mai le contract lea e kasi. Ai vai le ia. Manga kuala ka kou le koru se lau fa sefulu. Ia male Afrika la ka ko takeri ngale Afrika la le nga makai rock. Ngale Afrika la nga makai rock. Fiki mai lo le pay out mo mua le skama rock. Le ala lau decision fai mo mangkuala e pule ala o e pole ala me fai lau kupe le mua. E pule a o e rock pe koe whakau e se pek pe ave ko kongo lau fam o longa winga o le number 1 ya pe koe ave ko kong pule pe koe ave ko kong o le longa lua whakau e au PLC coins ia ke kango e koe whakau e au PLC coins ilau kupe lea e ke al koe whakau longa kolu lo longa winga e cash e ke ale fai e au shopping okay longa ko ke leo ka ko ia ngale fia fiki mai okay longa longa ko lua lo ma fa wilis okay longa le singa long ko lua ia la wia fa kuanga o se kangaka ua manguia se ufa faingo via ia mo ko ele nganga ka pelo kia ko ale upsa wa ia onga ole waka manguia i le PLC ua fa faingo via ko fo ia mo ko o le decision sa wa fa ka ko ko ave kong ko ave ko kong pe ko fa ka o lau pek pe fa pe ko kong Kangolona Europe, okay, from Europe, yeah, koe avi ko kongu me le kupe leo ngai masinga se i koe au mai lona i o le korse lau fas fururia, koe kongi fuera i Europe ko kongu. Wan se ave Europe ko kongu, ua lua i loa i a contracts, le kasi ai lua, manguala, le nga ave mo mua Europe ko kongu langa ongo se lau val se fulu, ia, ale what decide for Europe le ma ia koe ave kongule kol se lau fas fulu le fiki mai o le masinga ia kol se lau fas fulu la le e calculate for ia le system langa 50% fa kele fo ila ia mo le 12 months ia ka ko vai le maka ki ia o sa ale kupe le la sa ia ka ko ke kilo vela ia ile 50% o le kol se lau fas fulu ko ave le kon ka ko mai lo la ia le ma singa le augusto la fo ile mere ku pu ya augusto la fo le holiday pe mai se holiday le ku pu ya augusto ke wa tempting ala me ke wa tempt o e kala lo ku pe ei lo le un sa i kasia skala ngar me ya kol se lau fas fulu o le 50 mai a lua o le kali a kama le se lau fiku sefulu o longa winga e se lau fiku sefulu
Ho olo ya au kuso. E fiala contracts le lilo rob le la fiki mai. Nonga winga o le contract mo mua rob le la fiki e koe fiki mai alanga kolu se lau fast food. Longa lua le la fiki mai ai lua le se lau fiku se fulu lea. O langa kolu se lau fast food okay se lau fiku se fulu. Kau mau mai. Okay longa ka ko ia le maps sa. Yo au ia ke le maps ya a olo me kau kupe. Ile ise se koe valea me yo maps me kau kupe. Eu kana sa ai I famaru rua ko ai ka ko fai lai. E sa le ia kalanga po ai ia kanga ka fa me vai fe ile me. E once kalango lo me manguia me kau kupe sole. Ka ilo foi polo fesa la langi ngai pe maua ka ko I me. Ia. Kai mirangai wa lewa makanga fa popo I fo ia le ia men ma fa skamara pe ile wa lua ku pe e fiki wa lua la ku pe fiki a rapile masingo au kuso kango na ia kango ko ad okay ko fo ia ka ko ad wingai fa popo me ka me ki asola ku la le kasi ave lunga le si kasi ia maua lola ia le lima se lau se fulu le kupe a rob maua ia au kuso. Lima se lau se fulu le kupe a rob ua maua I le masinga au kuso. E mangkuala le whakua lua vai. Iu lai kasi le masinga iu lai fiki contract e kasi fiki longa lua. Fiki lole lima se lau se fulu le a rob. O rapla ua masangi ala ile koe ave ko kongu wale koe ngau wa peia se kupe whainga luenga. Okay, lima se lau se fulu. A wha peala e o kwai ua kumu le farm lea. A wha pea le ua kumu le max load wa ke ua pasi ma le afe lua se lau. Ngale koe ko ese ala le kau o le si pack lea pe a wha pea ke mga koe wha kau le pack. Lea kolu se lau lua se fulu ko ese ma I le lima se lau se fulu. Ai ka ko take la e le I kumu. Ai koe ave foi la ia I kukongu I le lima se lau se fulu. O le lima se lau se fulu la. Ka ko wo melo I le masingo se tema. Ia e work foi le lima sul pasenge o le lima se lau se fulu fa akele le 12 months. Ia se tema e lo le la fai lau give away I le mele o I lo ai kanga ka le follow mai ai le live fa longo le ia la e se fulu ka la ia top up kanga ka le la fai o kanga ka va ve fola comments ka sao le la fa mau e la lo ingua e uma ka sen ku ko ka ngai kau ngai fa mangianga fa penga e lo ai le pao ke lo PLC ele ula asis ia makke mena sesi pe fiare contract mo mua ro pe fiki a se tema kanga kala mo mua comments mai sa orang kali sul kala langa credits Sorry. Ia malo mapsanga o querei lo e fa maluru o querei lo pose kenge ia pose ali ia iska ko membale o mapsanga ia mapsanga le o malo le sika ko top up sukala le la kusi la lo o ke o kilo me ila apile kusi la lo mapsanga sukala
E se lau ka la le la whaalu ka ko tap a pongi. Ia stay mai lai lunga ka ko live ma wai foi le whai o mapsanga tui a vi. Mapsanga tui a vi. Okay. Oi, ia malo sis. Ia le comment mai ia mapsanga o ngai o tama ita. Ya malo long sa ingef yaf ilo se me va ko ke misa i lungo comment o ngai mea ka ko kalo alo ngef yaf ya market ya ko se la fast food la ku pe mo mua rob e fia la ku pe o le si contract longa lua rob e fiki ya se tema saukali ka ko comment me ka ko Tole va pere ka ulia o so e fia ka ko kali longa lua ia lo e maua me la si le o sorry Tole ole pretty nice le ngos kenge le e ke ronga le ngos kenge Oi ke lo mango kenge so le la malo sis ya o skenge le pretty nice ya kai lo ke wo fa malu lo kwa pese ya le ka unga ko sua fa langa no le ko ke spala ya o pretty nice ya la alu ya pretty nice le sfukala ke sfukala pretty nice ka henna ke chenja la fai makoma lei la vanga come lo mo workar la vanga malo lion ele le ya le ka ko mafuka me I ka ko lai ia ore longa kolula okay se la fiku sfulu Make me la pe fia le contract long kolu le kupe long kolu a rob pe a fai ko kongu le lima se lau se fulu kamala lea e lima kala credit lima kala e fia Joli. Malo Paul, va ingare la ko le va ready le karia Paul. Vale va me ka le on fire me e vai vale va mawar karia ko malo Paul. Okay, malo Paul fale fanga okay. Paul Okay, sabi uso nanga lima kala ning o fayak waya le ka fa so ko ka se lau kala ia ko sia maka ko male credit ia se malo vesma malo vesi malo so Henry ia si so le ia Henry ia le ka ma fai me fo ia mo me se vango join ia malo lava okay lo le o ka ko members fo ia mai mo mai e ka ilo e isi investments nga ko awai mo ai ya okay lo anga le kupele return le PLC yang members wa kele al kupe o isi investments ka ilua pasenge ile ongo masinga pe lua pasenge ile ka usanga ka ke muse ka o kuia ia kampangi nga ko nga investments nga ia le ai kama sa ili foi ka ko ia isi awala e mau se le lo se la lima le contract long ko
Okay, 2 se lau 5. Ia. Ea. Ka ngola se singa le calculate mai pe fia ia e add mai pe fia ka ko menga wei. Add fua mai ele se credit e mau ai fa mon mole. Fiku se lau o 5. Okay, fiku se lau o 5. After I lupe. Malo Karen, malo Vessi, ia fafkaya, ia e fiku se lau o 5. Ia ele se top up e maua ile kali o menga, le calculate. Ya malua le au ke va va ya kui ya ka ko ia le on mer ka ko lai va. Okay. O le fiku se lau o 5 la. Ko e decide foi la ia o ka ko ka ma rob. O ma ngai ya le alwal wal investment a ak ma ro rob pa. Ko e ku u foi le kong o me ro ia o topa. Okay, 5 ka la le credit. E o ko la ia o topa. E fia ia contracts pe fia con kala ke rob le la afiki mai o ke topa. 5 ka la chau kali ka ko e fia. Ya o kara ya mua masking o kara malo kara lo fakja uso tan ya malo ma fuka me nge fiafi ya ole se kama fainga la va nge ia so soanga ku ile malo ska kokmu ya malo tolua o pitchet o aile silia pulenga filmong se kwa fale anga mea le dio filmong inu nga live. Ya okay. Ole contract mo mua le fiki le kol se lau fa se fulu longa lua fiki se lau fiku se fulu longa kolu fiki le lua se lau 5 ma le longa fa fiki lo le fia. Okay, longa fa fiku se lau o 5 vai a lua kol se lau va 5 kolu se lau va lua 5 susin October. Okay, vai o kuia December. Ke vai o kuia December wa o felwa ila o kama raw pile isanga right for wai ilanga investment ai mo ia e fale angwa le si ingu mela e ka ke va ai ia e fa malo kwat ka ko va ngale le on mer ka ko live a fa pe le ke maka mai I le ke sau ke ka alo mai sau ke vai va mai vingale ia wa ke roanga ai si platform sa o ka ko si platform si ya ia porque le po le ke sau e sai ni negative side winga le PLC e ke sau ke amu mai la live le fa ya kui ia o ke mol mau ke ala fia finga ala o ke le lo penga e mitia ia po e va ia pe ke malamalama fo ia ile ukala anga ko ile PLC ia fa pera lo ia se siru ka ko live nga negative comments winga ia ai fa malu lu ko lai lo sunga e ma nga ia lo super o i lo por kala menga ke fia ia le PLC ia le nga fa ku lai mo ngai new member se awai ka ko ia le se kia ka ko ya pe fainga add mai la se sipe fia le toro a ko ska ko kama raw play lea kasi lua ko lufa so le raw add mai pe fia lo ku pe lo mo
Il est 12 months. Ciao, so 12 months. Sorry. So e sao. Ke aka kia tō. Kolu se lau fa se fulu. Se lau ficus fulu. Plus 255 plus 5.5. Sorry. Vai pe sa o kong melanga ilunga le comments mai ma. Se kol se lau fast fulu, se lau ficus fulu, lua se lau lima. Kolu walu lua sorry. So se mea ele sasia. Kol se lau walu lua okay. 117 114 afe se lau fa fiku 5 sengi so calculate foi lá ia ava pe foi lá ma arab ko avi kokong ia pe ko purchase si pack le fa ka inga ava pe ile afe fiki melo le afe mangupu le o october mai ku rob wa ngaka le max load olanga farm olongo winga e manga o mia le koe fafanga i lunga le max load lea inga ia mafainga nga koe ofi ia se si kupe ko kongo invest ia nga le ko ese ala o le kolu se laulu se fulu kolu se laulu se fulu mai le kupe lea ia koe ku uma fo ia le si mei kong okay lo le wo ko ka malamalama ma ya ile alunga o le fainga o le mea al kaimila ngei o le ala ka ngoi fa singo ku lo ia apps ia o mai ngala le ka ko wo le ala ka ngoi fa singo ku lo le ya ko ka ko ia ni members ya le mo ia PLC uga ko sila mai lunga la ke fong le ai apps ye lu kamale PLC farm male PLC wallet okay le lu ale okay e mafainga e kango e download le lu ale mafainga e kango e download i lunga la telefongi ia e work uma telefongi uma M5 nga download lunga le iPhone ia apps e lu pe se fesilia se si il kako ni kako exercise lenga fai kui famol moli ne pe sila mai ai i le kako apilia pe se fesili comments mai ape va pe e so fesili famol moli ia oa e ka ua le whaamangingom whakarikongo ka ko members le ala le aka ko wo i lunga le ala ka ko wo i lunga le afo le ala ka ko wo i lunga la account la ka ko wo la vai ia lunga la account ia malo soi fua ia o le ke longa le fakwa va ai me i sia wa le faiga ko presentation ia o ia wale junior ia masanya ia ko kelele ia mga yuso ia le fo mai ia malo ale on sai ma fuka mai pe ile ka ko live le fia finge le la ka ko o ku lo i me sa wa okay ia ko sila mai le ngu mela le okay la ka ngo e prove ko la fia finge ile mo io contracts en ka ko kala ngo ngei ya ka ko kilo mai le ngu mela le 0.00255 ia o le kupe le e maua mai ia o commission sa po profits winga e maua mai ile recruiting side po le network side le fia se fai
le o mai ka ko recruit ka ngaka o ila le mau mai le la ka ngoi copy le kupe le ka ko wo lunga le nomics e va ai pe fia in Samoa la Cái đấy là pin đấy sao? PTC pin đấy. ya le ka ko le nomics paste lo la ye ma ya le ka ko kilo mai le mangingo le se la wo ko lu le so se la wo ko lu ka la Samoa le la ka ngo e fai le kupe le e send le kupe le se la wo ko lu e sendi ko ngo la o la fam le la sendi e fai le contract ya mama kamera ka ko o le sendi ngana kamale ka ko mo e copy mai le e la ka ko la mai la wallet address o le farm ka ko ia se fa le kupe ya ka ko ia le fo mai mangkuala o app si lua ka ko kilo mai la i la farm le la o ke ma approve kwa me ne ngai le la ka ko kilo la farm e le se coupe e fai se contract il timing okay 0.0011 o le ai ko kongu ile kaimingi le la ka ngoi send mai male 0.002 pe fiele amount le la ka ngoi ku ko kongu nga run lo la i le contract ko vai mai le available max load o le ya okay available max load le lo ia 0.3 le fa ile PLC Ultima ka ngoi invest ko kong ia le available balance le ngo ka ngo ku kong le la fie fa le contract le la ka ngoi send mai malisi kupele le available lunga la account e add okay ia silsila mera ka ko okay alu ile kiliki le Ultima farm walu la le my wallet ka ko ile we ya account e same process copy lo la io le e copy le farm address wale wallet ia ngalo o ko kupe al kamale o ile fa yo contracts o le farm so lo winga la copy o kamale ka ko e fo i ku ile account settings e kirikiro le platin world ya ka ko wo la ya pay out lo le la sender ku pay ko le e file contract lui select next step ya o so mai le window le paste lo ile le la ku ile address ya lu nga ile kupe o le max le send a ko ale amount le transfer ya o so mai le code o code fa kasi o code fa kasi okay confirm se ka ko va ai la ya le wa successful le transfer le fa e war si la mai lo 1
close lo. Ia vai la le wasiu le balance. La wasiu Lea la ka ko aku lo la ila ke fong. Ka ko vai la ke fong ni. Wow. Ia. Ka ko sila me ala ka ko ia le fa mai scam le PLC sawa mai lunga i lo account le lunga le laptop sawa alu ko ngor ke phone ya ka ko vai i le connect o app se lunga ke phone ma lo account le lunga lo desktop. Okay. Lea o i la le option le get profit le o i le ke o mia lo once e kiliki lo o i le get profit le ma agree o terms and conditions fai lo malo contract kai pay contract a rob le fa ngai okay le la o mia le get profit select le okay click lo la le confirm le kilomita ko. The smart contract has been successfully concluded. Okay, lo i. Ko sila mai le kele o contract si. Ko sila mai le kele o contract. Vai le kele o contract si. O i o le wo fa maungia ku ya ko le fia fingai. Le moi o le PLC okay o fo nga kai uma ai fa mai masal salwa ke sila mela i le contract le nga fa ngia ai le school fa se kongele e ke kilikira i e ka uma ya i lunga le contract i aso e fiki e le kupe ya fa mangingo le ya kwa lunga i ka ko live vai la so iva le you lai le aso iva you lai ya pengo fa ya o le sima singa fiki ya okay ko kilo mai ile amount o le PLC le e local amount le so whatever price ya male value ya lu lunga le value o PLC e ku maua ya le fa yo le amount e fiki ma singa ya contract singa ka ko ya ka ko e fo i mero la i ka ko ya malo ale sa ya si ka ko e fo ya i ka ko comments si ko e mama ka ko pe i ka ko comments okay mga kuha na ka ko lela o fai ka ko comments e fai mai yes esa o le transparency an me ka ma le PP loa o PLC ka lunga o invest i le PLC a fa PLC ke mai moa mai e ai o masa salonga PLC ia okay loa o ke musu e langa ko sa moa ele fai mai lumai en kala siga ka punya le ke uma for presentation in nevia fa PLC so kwa mi ka le lo ki uma mal fai mai o nga me ya ne ai o lo nga fo ya inga ia manguia ya ngai inga sa ko mu o le siva inga fia fa ai lo ke ko o le aso se furwong o le masinga ngai e nga kai le promotion le alu ile max load o kapo packages o longo winga lo le aso se furwong ko ela ikiki le max load kai mo me ka ko a fa pia purchase o ele package le ko se la u skulu kai mingai e ke le langa max load pe ke le avangoa e mafainga e investing ale kupe ko kong ai lo le aso skulu
la iki kilo la lea vangoa o longa winga la e sili a oe lo kango e whaakau le kaiming e le pek pusa pe whaakumu muli muli a le ua e maua le max low ke le o au le whainga ka anga o kango e whaali a kuia la ua le te le fiafi ngai au ngā au ke e ka ilo iai pe au ke ranga ok ranga e sili ala la kango e whaali kura la ua le te le fiafi ngai mo ka ko wa ye le kalpong wa se faali ko male PLC ka e ile mafu anga wa la inga le la kom fai le la kom fai faasamoa ko la vi ke mi uma ke sila mai le card le le PLC ka dia card ia mo le kou sila fia mo ko sila fia o le card mua le ngai le Pacifica ka ke musua vinkana ve la bisi mika ya mama ya okay o le card le o le PLC card le e mafai nga maua mai o go ia le card le e mafai nga fai nyu fa ka ia o le card le ling fa ka ia la o yes o le funeral service ia nga fa ka we foi ya polisi men fa ka we ya polisi men ka ka le o ile nga fai le payment o le ma dina ma si wa inga kai le tau me sina ile si ya ko ke mai mo mai ya e mai si me fo ia le la fa la ko le ka le a e manga o kala ka e ma fai nga e kala ngua private message me ya e ma fai pe nga fso swangi ke e le fai nga ai se ilonga ke kango e purchase le package se lau se fulu o ia fe se lau euro ono nga winga e afe se lau euro le package e fa ka o nga maua le o le code e fai ai lau lau wa fo lau ka le kala lau kupia ya le se uma ko fia ka ko kupere ko ka se vai kupe fia ka ko kupere ko fia ke se fulu su ko e fiku se fulu ka ko kupere ko ke ko e fiku su ka na ka ko kupere ko le nga promise ke au ko e fa alu ile ka ko ki va we le fia finge le ala wa e se ka ko api le la ko testa ku penga take note ya se sia le la o kango e fai akula pe fia le e se furu ka la le credit le la spuka la ke sei comments me la se si i lo ka ka le le lang fa long ma ke mai pe fia le package e fa ka we e maua i lo card PLC comments mai pe fia le ka o le package nga comments mai pe fia le kau o le package e maua i oe le card ya e maua i le card ya kalila se lau le pa yo ka ko le a ko e ri tira o comment le kau dia okay Leon e fia fole credit le fa Leon na, 10 cha la. Okay, Leon. Malo Leon.
Ako ya kuli sep kam fai fa pa mai me a kulia ya oi kulia pe oi. Okay, o le package nga e afe se lau euro. O longa winga la le fa marulu o kia kara. Ese e nga e afe se lau se fuwa. E afe se lau le kalisa wa 1100 euro. Ya le kali. Okay, malo le ke vai kwale ko ke le ale makamaka mai ka ko live le fia fingi. Ya le ala la ka fa ali ku le fia fingi. Le toro a ko o la investment le lo te ko kong o le PLC e le 12 months. Okay loa. Fa kwai loa le o ka fa ali paprika ngai me vai. Ai ya bo ni chare ka malo so sayon koe malo lion ya sa nga fakua malo ale lion iska ko credit nge fia koe fia le se fulu kasi lua ko fa koe ongos fulu le credit le koe sorry la le failoa kua ia le ia la ka la investment ia sorry e fa maru lu ku ka ko fai lai ia e mafu anga le ngo le ko e decide ele fa lia kua ia fa kai fo ia o ko ngai member sa le respect fo ia la ka ia e kulanga le ia ke mingi ka ko investments ia okay loa ia ma eu vo ia le manga ia mane maka ukia o le PLC ngai vai kai ia sa malo hands ia e lava ia ngai videos nga mama nga as evidence fa mangingo ko ia o ko wil va nga le e pawala singa o kala fa lo ko le fia finga kusa ya wa ia ua faingo fie ma me uma i kai mingi okay loa le mai moa mai angi sio a inga ia o ia mai fo e ma sangia ai o le ala sia sa o kwa ya uia la uia moli mau e fa kakau le PLC o le card le ko ke si la me fa finga okay ku ngale ku pe ko ngale karlia ile kaimi ngai po ngai o ka ya o usu o le ATM kala a fa pe se fa la vela vel ma ko ainga a fa pe e se ku pe manga mi o ma ku a fa pe se fa ka we fie fa u a fa ngo fie ma me uma ile PLC karlia o le limit o le karlia ile F-POS machine ia po le kamale la kue swipe felo faka e se fulu lima afe le limit o le aso ile fanga le karlia ai o le kupe aia o ke kala ile aso e fa afe kupe e kala pe fa pe ingi fa ka we fia fai pe ingi va inga e fia mga omia ia le seleng ale mga omia seleng ia e ka kia pe ale le card ia le se va enga lo que ai fua mole si la fia le malo la ku ia ma ka ko le ma ka mai le lai o le card le po le investment le PLC le fai ka ko ele connect ise bank account ele link sorry ele pu fai mo fia ele link ia ka ko investment ia e so account ile bank ke ipo policies fa pe fa fela pe fa pe ke wa mai le bank ya mama le ai e le o lo fa kasi e banks la ocupere con mi e le lo fa kasi banks ocupere con mi o se va en ale le ya nga e fa ya yes filmongi e 15k euro se fulu